namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Mayengani, the president. Of course, look at King Linka now also go Mr. Post. Yeah, so of course that 6th of March, as you can see, if you can scroll like account here, Mayengani, the president. Hey, don't find scroll and find come hey, kuna one mark. Lo fika la fika hi vona president Mayengani, of course ifika itsala ku nina swikhokho ku hlalwa nyimba. So lowa nyimba ku lohosi ngove so ku va ni verify mhaka leyi ku ni menemene yikulukumba ngopfu ni ta mi vekela clip laha ka video clip liya hosi ngova swi tikombini na ku a lo xaviwa speech leya xa yena a ndzi tshemba kahle na sweswi laha hi nga fika hi twa hosi ngova a vula leswi ko va ku wena i tshege hi swikhokho swi ku tshegeni va Howard Mashava va veri va mitsena i captura Steve Kuri n'wi capturini wena swi tiva ku Howard Mashava leswi swi endlaku swin'wana a nga swi lavi swin'wana wa swi lava because i zame ko tala ku a endla event a ndzhamba yi ala wena i phula out. So hi leswo guys, so loko hi kha hi langutisa ka this image here hala mahlweni ka left a swona ku na Mr. Mtsenga kwalana unfortunately lava van'wana ni koti ku va recognize kumbexana na vona va wela ka swikhulu mara ni tiva ngopfu Mr. Mtsenga mina la so na vo va wela ka swikhokho or swikhulu mina ni tirhisa ngopfu rita ra swikhulu as you can see kwalano so message wu clear ka leyi video la Mayengani the president e gega hosi ngove hi timhaka ta yini khwiri ra yena lerikulukumba hi leswo.